He kāhui I rangatahi Māori ngā kaunui ki ngā kaupapa Māori, kua tautapatia hei rangatira Māori mo a pōpō. Ko rātou hoki te kāhui te kaumārua I kōwhiri ake ki te rūpeke atu, ki te whakakotahitanga o ngā iwi ki te āporo nui. Hei tā te ripoata te Okiwa McLean, he kaupapa whakameharo tēnei, mā rātou. He kuaka mārangaranga kua tau ki te tāhuna, ki te āporo nui. Kone taku wātuatahi ki te UN, hoi anō ki Amerika ka. Engari, ia tākua o ki o te wahine. Te kaumārua katoa ngā māngai I tohua e Tākuta Lānsau Sullivan o tira e te Moko Foundation, hei whakakanohi a ngai Māori ki te hui whakakotahi I ngā iwi taketake ki Amerika. E whārawa ngā kaupapa mā tuatua. Tuatahi, ko te taki te whenua, ko te manaki I a Papatuanuku. Ka rua, ko te Constitutional Transformation, ngā ture. Ka toru, Health and Wellbeing. Ka tahi, ka wha, ko te mātauranga Māori. Ko te whāngai I te mātauranga Māori me peha tēnā. He whakawhāriki ngā kaupapa huhua te mahi a te hia mano uri taketake kua pō I atu ki te āporo nui, me te hatu me ke ana e nei rangatahi Māori, I te kitenga e whawhai tonu ana e tahi iwi taketake mō tō rātou mana motuhake. I pērā ngā kāre aro tō mātou matua o mātou tūpuna, nā reira I nānei kua tātu mātou ki tētahi wāhi rereke e taia e mātou te whakawhanake I o rātou ki taurangi o rātou moemoea. Engari anō mā mātou whananga, he rereke tēnā hutanga e whawhai ana tonu rātou I ngā whawhai. He oi anō tērā te mānuka-nuka o ētahi. Kone te wātuatahi ko haere ki te tahi haerenga kāre te tahi Māori I hari mai te tahi kūta. Māori, akua nei ka tā mai te tahi kūta, ka tumatanga waeta, ka mohio mai rātou e Māori tana. Kua tā mei ngā Māori ki tēnei whare. Ka tumatanga mahi waeta me ramea me ngā haka. Nā reira, tatari ana mātou ki te kūta. Ka kapi te hui nei hei te rua te kaumāwhitu o tēnei marama. Te Okiwa McLean, te karere.